Sisački laburisti pokrenuli su inicijativu za imenovanjem trga Josipa Mađarića, sisačkog gradonačelnika koji je taj grad uveo u 90. godine prošlog stoljeća. Tim činom žele odati počast gradonačelniku za čijeg je mandata izgrađeno niz kapitalnih objekata u gradu. S obzirom da se ovih dana puni 5 godina od Mađarićeve smrti, smatraju kako je to prigoda da mu se na ovaj način oda priznanje. Poznato je da je gospodin Mađarić kao vodeća osoba grada Siska osmislila i provela program 91, kada su napravljeni i bazen, i tržnica Kontroba, i tržnica Caprag, i dom za starije i nemoćne, tada se zvao dom umirovljenika, i ostavio značajan pečat na vizuri našeg grada. Za te objekte zaslužni su i građani Siska koji su kroz svoje plaće izdvajali samo doprinose za njihovu izgradnju. Velika je stvar što je od tih novaca stvarno se nešto i napravilo i ostalo i danas za korištenje. Mi danas imamo prireze, ali ne vidimo neke bitne pomake u vizuri našeg grada. Današnja vlast, nažalost, bojim se da nema doticaja sa stvarnosti i da ne vidimo neke pozitivne pomake. Stoga bi se upravo objekti sagrađeni u eri tog gradonačelnika graditelja, tržnica Kontroba, bazen te dom za starije i nemoćne, našli na trgu Josipa Mađarića. U taj trg ne bi spadale okolne stambene zgrade, te tako ne bi bilo potrebe za promjenom adrese stanara u okolnim ulicama, a samim time i dodatnih troškova, što je još jedan razlog u prilog ovoj inicijativi, poručuju sisački laburisti.